سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا يولوم ونخل زينا فتشنا أقداس النزلوهم ميديا ناي عالم كل حتى غير لهم زلوا رسات كنرينا برقص إسرائيل إيران أمونغون زلوا متفنان كم معلتنا معلتنا نهاري خيدالو إسرائيل بتصم كزحل تدلي لان نتكون تهدما نافكالم عازين كتكيرو هم تدلي زلا زتراتر كنا تاتكويني لنا بزوانزي لا ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ናብ ፔንታጎን ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ መዘኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክራኸብ ምዃኑን ኣብ ትርክብ ድማ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ክዘራረቡን ኣሜሪካ ብዝተኻለ መጠን ንእስራኤል ጠጠው ከተብላ ክትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ንረብሓኣ ንናታ ረብሓ ዝሕሉ ኩናት ከም ዘይኮነ ይፈልጥዮም ኦፍኮርስ ኢራን ፀላኢትና እዮም ዝብሉ ግን ንኢራን ክሃርሙ ኣብ ዝዋን ዝድልውነት ከም ዘይብሎም ምክንያቱ እቲ ሪጅን ኣብ ካልእ ፀገም ክኸዶም ከም ዝኽእልን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከለዎም ሕጂ ምስ ዓብይ ሕጂ ድማ ኣት ደ ሴም ታይም እስራኤል ሕጂ እውን ኣብ ሊባኖስ ወራር ትጅምር ኣላ ከምቲ ብቃዛ ዝገበረቶ ናብ ሊባኖስ ወራር ትጅምር ኣላ ስለዚ ሳልሳይ ግንባር ናብ ኢራን ዓብ ኩናት ክትከፍት ክትክልካላ ንኣሜሪካ ብኮ ክፈጥረላ ምዃኑ ፈልጥዮም ሶ ኣጋይን ይልምንዎም ኣለዉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እስራኤል ከንታይ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ብናይ እስራኤል ቋንቋ ንጀምር Israel says that it's preparing to retaliate for a missile strike launched against it last week by Iran. Israel's armed forces have until now mostly concentrated their fire on Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon. Both militias are controlled and financed by Iran. An offensive against Iran itself would mark a significant escalation of the conflict in the region. Israel walawin ኣብቲ ኒኩለራዊ ቦታታት ክትገብሩ ሓሲባ ዝነበረት መጥቃዕቲ ምናልባት ንዑ ክትገጥፎ ትኽእል ዳ እምበር ጠቕላላ መጥቃዕቲ ክትገጥፎ እያ ዝበሃል ዘረባ የለን ግብረ መልሲ ክብየ እያ ኢላ ዘላ ኣበይ ቦታ እዩ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ቦታን ኣብቲ ናይ ኒኩለር ቦታን ክትህድያ ኣይትህብን ስካላርስ እዩ ዘይ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ግን ብጭቡጥ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ከምፃልኩም ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶርስስ ክንሪኦ ኣለኹ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ኢራን ኒኩለራዊ ቦምብ ፈተነ ከም ዝገበረት ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን መጥቃዕቲ ዘደናጉዮ ዘሎ ድማ ንሱ ምዃኑ እውን ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ክፀንሑ መደብ ኣይነበረን ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ኣቢሉ ኣብዘን 48 ሰዓታት ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ነይሩ ኣብተን 48 ሰዓታት እዚ ናይ ኒኩለር ዝብልዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዝተገበረ ዘረጋግፅ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ዝነበረ ብሰንኩ እዩ ተደናጉዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገይ زحبريت هذا السؤال كاب سلوغ الدوسة يكون عندنا أب confirm الدخان بوتاعنا يراهون الله بس خوينا بتي التكونات نتزح حالي غير الله لكن ستيل تمتقعت كفت مخاني يزن الجرزلو كفت مخانو أبي نفلت أبزي هذا أبي بوليتيكيا إسرائيل كزارب كلهم سمعنا خلينا نساتهم زيادة قلت وخلو. This hour, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declaring the IDF has not only eliminated the former Hezbollah leader, but his successors as well. Joining us now is former Israeli Special Ops veteran Aaron Cohn. Aaron, I want to get your take on where we stand right now, because we had a guest on yesterday who was talking about the multiple fronts that Israel is fighting on because of all of these Iranian proxies and ultimately possibly going after and attacking Iran directly as well. The United States is So in times of Luzalo Hiji, Bizuh Zarabandi Zola Bzuanizi, Adakabu, Abzuk Barat comes a low, Bizuh, Giga, Gatamam comes a low, Meluda Gaf Captain Kalotagarat Kuabum comes a low, Zarabolo, Ablibanos, Drew Katum Jamaru, Saravit Israel, Bertozone, resistance, Taomokap, تبع جارز عطوا جليز بلكم أب أير resistance يبلون أب أير تقامي يبلون دارك ملو ناير superiority سلزلوا قبل التنس سلزلوا نتها علامات الزبلوا نقول لهم زكاة سلوزلوا أبناء مريت خون كلوجن إنه وحدة عليهم سلوز خونتهم حزب الله درو توكل خلوا إذا فيديو تدوس على تريوان تلهم في إسرائيل بزح قدعات موتاتن يخونوا خمزلوا immediately معناته ممزحته بدح مريت لك كم تعب حماس قبرهم زلوا حماس باي ذا واي من البات أبكاد فيديو أي تقصكم مثلا حماس إسرائيلويان كم استأمنوا أبست جبرنا عمد كوينا تغيير زلوا يعني شو عتميتي وتهدرت إسرائيل كم زقتله زيد ما أبز حلفة إسرائيل 3-4 عامات ما ب5 عامات وانتزل عليه موت إسرائيل زقات وممكن تفتير خمسة يس للي 4 كنت نشح بزح حين سبت أبي أبقلي 5 شحبلو أبقلي 4 حد شحبلو أبقلي 4 كنت نشحبلو
anyway ልዕሊ 40,000 እንተበልና ፀገም የብሉ ልዕሊ 40,000 ዝተቐትሉ ፈለስጢማውያን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ክንደይ ካብኦም ሓማስ እዮም I'm not sure ዘይፈልጦ ክነግረኩም ኣይክእልኒ but ኣገዳሲት ነገር እቶም ሓማስ ዝበሃሉ ብ360 ዲግሪ ዓፂዮሞም እዮም ዘለዉ غزة ዝበሃል ኣብ ውሽጢ እስራኤል እዩ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ዓለም ኣይራኸብን እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ንዘለዉ ዓመት ተቃሊሶምሎም ተዓዲ ብምሉእ ኣቃፂሎም ከለዉ ካበዮም ዝበልፁ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ክስዕሮም ኣይከኣሉን ኣይ ቲንክ ሰራዊቶም እውን ኣውፂኦም መስለኒ ሕጂ ብደብዳብ ጥራዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሊባኖስ ተኣትዮም ድማ ኣብቲ ሕዝብላ ዘሎ ዝገደደ ከጋጥሞም ምክንያቱ ካብ ሓማስ ሕዝብላ ዝለዓለ ኣፅዋርን ሓይልን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገር ስለ ዘሎ ከም ድሌቱ ኣፅዋር ክእቱ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ እዚ ትፍልልይ ኣሎ ብሓፈሻ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከለዉ ክንሰምዖም ዲና ክልተ ቪድዮታት ቀሪበልኩም ኣለኹ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እውን ነቲ ዝሓስብዎ ዘሎ መደብ ክፀልዎ ይኽእል ዳ ይፀልወን ካ ክንርኢ ኢና not giving the kind of support that many had expected. Your thoughts on how Israel can and will handle this? Well, it's good to see you, Jackie. Here's where I'm at with this. When it comes to counterterrorism, Israel isn't in the business of asking for permission. Let me make that very clear. There is no business of getting near or meddling with diplomacy when it comes to national survival. So Israel's tone will be to continue moving forward aggressively with operations. You're going to see more targeting of terrorists. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ንዝኾነ ይኹን ክልምንን ናይ ዝኾነ ይኹን ፍቓድን ክንፅበ ንኽእለሉ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓለም ኣይኮንናን ዘለና ንሕና ዘድልየና ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ንዓና ንድሕነትና ኣገዳስነት ኣለዎም እዩ ዝበልናዮም ኩሉ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ብምባል obviously ከምኡ ክብሉ ከለዉ ዲፕሎማስያዊ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም by the way እቲ ደገፍ ንእስራኤል ዝግበር ዘሎ ደገፍ ብካልእ ግምጣሉ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዓብ ኣዛራቢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ክዛረቡን ክሓቱን ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ብሕጂና ክንሪኦ ግን You're also going to see some targeted assassinations. I wouldn't be surprised with IRGC leadership. The reason why is because Israel speaks the language. Which is we speak the language of the Middle East, and that language is psychology and fear. And that's the way this works, Jackie. We got over 100 hostages being held, almost 100,000 citizens. So እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ኣብቶም ሓለፍቲ ናይ ኢራን እውን እንተኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ከምቲ ናይ ሓማስ ሓለፍቲ ቀቲልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምሉእ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ብምቕፃል ንሕና ቋንቋ ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ኢና ንዛረብ ንሱ ድማ ቋንቋ ናይ ሓይሊ ጥራይ ቋንቋ ናይ ከተፍርህ ጥራይ ዘለካ እዩ ዝብል ዘሎ ቋንቋ ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ብሓይሊ ጥራይ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኣደኖ ኮሜድያ ኣይኮነን እዚ ነትን ክብል ኣይከልኒ ብሓይሊ ንሓዋሩ ከም እናገበርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣርስቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ እውን ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ክንሪኦ ኢና placed in northern Israel. Israel will continue moving forward without asking for permission regarding that right there. Aaron, the big question is, what does Israel do about Iran's nuclear program? What do you think is going to happen? I think Israel needs to attack the Iran nuclear facilities. I believe that Israel is developing and has developed plans to attack the Iranian nuclear machine. And the reason why is because Israel cannot afford to have a nuclear-capable Iran. We attacked the Iraqi nuclear reactors back in the 80s. We attacked, we preempt our self-defense lies and preemptive action. That is how we get in front of threats. And እዚኣታ ነጥቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኒኩለር ናይ ኢራን ከነጥቁ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኒኩለር ተማዕብለሉ ዘላ And Israel's in the pocket right now. Israel just doesn't have the luxury to wait for Iran to get nuclear or to wait for political appeasement with the world. Appeasement has no place in counterterrorism. That's where I'm at with that. So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝሓዘት ንእስራኤል ስግኣት ክትፈጥረላ ከም ትኽእል እዚ ድማ ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ምዃኑ ንኢራቅ ኣብ ሰማንያታት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክገብር ምስ ፈተነ ዝገበርናዮ እዩ ኣብቲ ዞባ ድማ ብጀካና ካልእ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክህልዎ ዘሎ የለን እዮም ዝብሉ እቲ እንኳ ኣብቲ ከባቢኦም እኳ ይኮን ርሕቕ ኢሉ ፓኪስታን ዝበሃል ኣሎ ግን ፓኪስታን ንሶም ብዙሕ ሽግር የብሉን ይመስለኒ ንዓይ ናይ ኣሜሪካ መሳርሕቲ እውን ስለ ዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸይትሕዝ ኩሉ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስኪ ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ንስማዕ Over Tel Aviv, Israel's Iron Dome missile defense system shooting down some of the approximately 200 rockets Iran aimed at the country. Israel responded to a smaller attack earlier this year in a relatively measured way, an airstrike on an Iranian air defense battery.
Now the pressure is on to deal Tehran a painful blow. So أبز حلفة فوز بلا جبر ملس كم ذهبت إسرائيل يزنجر حجين إيران برتع زخانة جبر ملس كبو مخانم تايت برتع زبحال كسكه. Iran made a big mistake tonight and will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves or our determination to retaliate against our enemies. Analysts say the most likely response is to launch airstrikes on Iran's oil facilities and infrastructure. Israel has missiles capable of striking deep into Iranian territory, and oil facilities, including its main export terminal, Karg Island, as well as major refineries, are soft targets above. So هذا اليوم زبلوهم زلون أبنة زيناي critical infrastructure نزلنا قرات زمهرام already قبلنا يكونات يزبهال war crimes مغنياته نسيفيل هزبي زدكم infrastructure مهرام أبكينات قبلنا يكونات يزقصر لك كمتي pipeline كاب راشا ني أوروبا زاتو زنبرة زهرمو نوعن تطرقي من كم زهرمو تتفليتو قبلنا يكونات كم زقصر critical infrastructure انتحرمكا قبلنا يكونات يزبهالجن إسرائيل زخنا جبن سلزي تحزلا بجبن خاصة الحيل سلزي اللي دليتا كتجبر كم تخليو and this is going to be very difficult the situation that زوباك ساعة كن دي كبيت كجبر كم زغلن كن دي سجمات فترة كم زغلنا نرجعلنا مسائل دي عطوكس بعير كيرا دي أكتحرم زيادة كدمع زغل زبهال بعير كيتا كابتتكو تتكو سوي بومب مخاني زنقر سازي نوعنا خد جبر كك I don't know بزح تقولتات بزح يتزرب زلوا بزعبة زكو دايزي نتتيورتات نفس وقف تيور كتزارب يتخلنيها زي نشتغل يكابتز بعض زلهم Ground and out in the open. This could hit the Iranian economy hard, but also drive up oil prices worldwide, something the US, which is Israel's main backer, does not want a month before a presidential election. Israel could also hit military airports and bases, as well as ammunition depots. Any attack using fighter bombers or missiles would have to deal with Iran's air defenses, but it's not clear how effective they would be. The riskiest and most drastic step Israel could take would be to strike at Iran's nuclear program. But a military attack would be complicated. The sites are spread out and some are deep underground. Israel's fighter bombers and missiles can't carry big enough bombs to easily penetrate that far. So بحفشة إسرائيل ولا وين كنت قبرت قلب في اللعب تنيك ولا روات وار كمتي بوليتيكيين إسرائيل زبلت سنه ولا وقابتي نيكولا راو بوتاك تحرم متدليت قليل خون كم زي كونن إسرائيل قليل يكونن يلكاك زرب زخلا يكونن جن بعيني نورمال تعذاب كتري خلقها قليل يكونن إسرائيل جن سوفار كم زرانايو بزح وشتاوى أداون سلزل و even نتي security apparatus ناي إيران سليو خاقطات وتخل سلياو مربب كم زلاون بتدقاقامي أريوم اللو إذا كاب موتنا بريزنتنا إيران زنبرة جميركا توب ديليجيشنز ومدمنا إسماعيل نايتي حماس بوليتيكا ومراح زنبرة استقد لريخا أب إيف وش إيران وين بزح الواتات كم زلوا أب توش تسلياو مرببات ناتهم إسرائيل أتيا كم زلا زر بزح من الكتاب نرسل زلنا إسرائيل إذا حسبوه كي قبروا كتر فدي ما يترفون we don't know بعجينا هم ريوجن قليل زخون حيلي كم زي بلوم إن نرزلنا من الباتنا بو زخون خو قبروا تزي فتينهم أب ليبانوس ناتو كحسا خو قبروا سلو دفتنو كونو قليم دروب ليبانوس برتع زخوني قوسقواسن وجيني زك هاي زلو نتنياهو هذا كابتس قبروا زلوسكي أبزيا كنريا نمنتاي إلامايكم زقبروا زلو بزي سمعواسكي. To the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. So كم زعينا فيديوهات بزح جزية يزقبر نمن تاي مع اللايو I don't know نتوم حزب ليبانوس ببومب تاعتنا حتى بومب كلوسي كم زحلي اللون كويني فيديو زقبر هنا أنا حاليا لكم يبل مالت ترى حزبين زي كلاي مثلا برقص مس حماس صبغ زمدنا لودي كله حزبي ناي ليبانوس I don't know ليبانوس كنستمع غل حزبي تي دبوباو كفال أمان شعاون سلزوغنا إيراناو مبقول زلو سلزوغنا maybe إيراناو مبقول زلو يكون عندك تخطلت شعاع سلزوغنا التي حزب الله نبوح سنتهم العلا قدا سنو بريو so
كميتي ناي ليبانوس ጥልቂ ውሽጢ ኣትየ እዝን ክብለኩም ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ናይ ሓልዮት ከም ዘይኮነ everybody knows ንህዝቢ ሊባኖስ ተሓልየሉ ከም ዝኾነት ንህዝቢ ጋዛ ሓልየልካ ስለዚ ሓልየልካ ኢና ዓድኻ ከምዚ ገይረዮ ክትብላ ኣይትኽእልኒ እያ ሊባኖስ ትገብራ ዘላ ነቲ በይሩት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ዕንወት እዩ ዳርጋ ኦልሬዲ ኣብዘን ክንደይ መዓልትታት ገይሮሞ ዘለው ጥራይሲ ሓደ 10 ዓመት 20 ዓመት ንድሕሪት መሊሶሞም ኣለዉ ቢካዝ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ድራይዎ ነቲ ከተማታት በቲ ዓበይቲ ቦምባታት ናይ እስራኤል እዮም ዝሰሃልዎ ዘለዉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ግን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ዝኣመመ ኣብ ዝሓለፈ ንኢራን እውን ከምኡ መልእክቲ ሰዲድሎም ነይሩ ንህዝቢ ኢራን ሓራ ከውፅኦን መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ክቅይር ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ከም ዝብል ዘሎ መንግስቲ ቀይርኩም በዓልኩም ገለገለ ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ for some reason ግን ኩለንተን ጎረባብቲ ናይ እስራኤል ዘለዎ ሃገራት ዓረብ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ እናተዳኸማ ከም ዝኸዳ ትፈልጡ ዶ ኩለንተን ዶባ ዘለዋ ወይዛ ቁጠቦም መራሕቶም ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ነው ኢንሳይድ ጆብ እዩ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ተሸራሪኾም እዮም ግብፂ ሓያል ሃገር ዝነበረት እያ ብድሕሪት ተጎቲታ ሊባኖስ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ተባሃጊት ከተማ በዓሉ ዱባይ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ቀደም በይሩት እያ ነይራ ሊብናን በይሩት ብሙዚቃ ብፊልሚ ኣዝዮም ዝበሃጉ ሃገር እዮም ነይሮም something happened they became so እዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ሒዞም ማለት እዩ ብንዮ ሱርያ ምዕቡል ሃገር እዩ ነይሩ ሰብ ስኮላርሽፕ ንሱርያ ይኸይድ ነይሩ ራይቦም ሱርያ ኮይኖም ኣለዉ ኢራቅ ሃብታም ሃገር እዩ ነይሩ ናበይ ተመሊሱ ስለዚ ኩሎም እቶም እስራኤል ክብድህዋ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሊብያ ሶሮ ሊብያ ካረስየ ኩሎም እቶም ንእስራኤል ከም ሃገር እዚ ሃገር እዚኣ ሕማቅ ትገብራላ ንፈለስጤም ንጉዳይ ናይ ፈለስጤም ድማ ክንሕግዞ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኩላቶም ከመይ ኢሎም ንድሕሪት ተመሊሶም ንሪኦ ኣለና ስለዚ መራሕቶም ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ይኮነ ብውሽጢ ዝተሰርሐ ረቂቕ ዝኾነ ስራሕ ናይ እስራኤል ስለ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ብውሽጢ ኢንሳይድ ጆብ ብውሽጢ ኣትዮም ነተን ሃገራት መሓውር ናተን ከም ዝለምስ እቲ ውሽጣዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ከፋሕፋሕ ከም ዝኣትዎ ዕግርግር ከም ዝኣትዎ ግብረ ሽበራ ደገሉ እናተባሃለ ተን ሃገራት ርግኣት ከም ዘይረኽባ ቁጠባዊ ምዕባለ ናተን ንድሕሪት ከም ዝጉተት ብምግባር ነተን ፀላተን ብምልአን ኣብ ድሕሪት ከም ዝተርፋ ጌራተን ማለት እዩ እስራኤል ቀሊል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ማንም ኩሉ ሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ በርስቲ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ኢራን እዚ ኩሉ ገይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ኣይኮኑን ሕጂ ግን ፊት ንፊት ብረት ብብረት እዮም ተመፂኦም ዘለዉ እቲ ብረት ብብረት ምግጣሚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዚ ኣብ ኣቡኸ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕወትሎም ድዮም ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣይመስለንን ኢራን ድሮ ወታደራዊ ዓቕምናታ ሪኣቶም ኣላ ነቲ ብፍጹም ኣይድፈርን እዩ ፃፀውን ክሓልፈ ይክእልኒ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ክልተ ግዜ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ግዜ ድማ ብዓብላልነት ሓሊፎም ዕላማታቶም ሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ሜይቢ ናይ እስራኤል ኣፅዋራት ክትከላኸሎ ኣይትኽእልን ትኸውን ንኣታ ኣፅዋር ግን ብፍላይ ንሶም ዝብሎ ዘሎ ኣብዚያ ቪድዮ ራእዩ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ማይክ ፖምፔዮ ይበሃል እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ኢራን ክዛረብ ከሎ ኢራን ሓደ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾን ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዋ ኢሉ ኣደኖ ካበይ ምፅወት ሓበሬታ ንሱ ዝበለ እዩ ሓደ ፍርቂ 500,000 ዝኾን ባሊስቲክ ሚሳይልስ ኣለዋ ነዚ እንድሕር ተኪሶሞ ንእስራኤል 2,500 ግዜ ከጥፍዋ ይኽእሉ ኢሉ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ዘይኮነስ 2,500 ግዜ ከጥፍዋ ይኽእሉ ብዝሕ ፅዋር ሒዞሞ ዘሎ ኢሉ እቲ ከዚኖሞ ዘለዎ ደረጃ ኣፅዋር ወላ እውን ነቲ ናይ እስራኤል ኣፅዋር ተዘይ ተኸላኺሎም ሞ ግብረ መልሲ ካውንተር ኣታክ ተገይሮም ግን ንእስራኤል ብዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክከላኸልዋ ኣይክእሉን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክግበር ይኽእል ዳ ኣይክእልን ኣይ ዶንት ኖ ባት እቲ ኢራን ስቕ ኢሉ ክመውት ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ the only danger ናቶም ብውሽጣዊ ክፃወትሎም ዝኽእሉ እዩ እሱ ግን ንዓመታት ተፈቲኑ እዩ ክንደይ ፈቲኖም እዮም እቲ ህዝቢ ግን ሓያል ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር እውን ሓያል ስለ ዝኾነ ሰርቫይቭ ገብረሎ እምበር ብገዳዲኡ ብሳቦታጅ ድዩ ብዝተፈላለየ ነቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ነቶም ሳይንቲስት ናቶም ተቐትሉ በቃ ዘይተፈተነ ዓይነት ፀገም የብሎምን ብዙሕ ብድሆታት ዝሰግሩ ዘለዉ ሃገር እዮም ግን again ሕጂ እቲ ዝሓሸ ዕድል እዩ ዘለዎም ዋይ now let's shift a little bit to another topic ናብ ካልእ ኣርእስቲ ንእሽተይ ክቕይር ክፍትን እየ ምክንያቱ ምናልባት ነታ ናይ ሊባኖስ ኩናት ጥራይ ምኹን ሰማ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክቕይር ክፍትን እየ ናብቲ ናይ ዩክሬን ንእሽተይ ኣብዴት ክብየሎም How's that ground invasion going? Yeah, well, it's going and it's going to be tough. And the reality is it's part of a three-pronged effort that Israel's got going in Lebanon. The first one we've been watching for weeks, and that is the decapitation of their leadership.
And those bombings that are taking place, particularly around Beirut, they're still attempting to kill as many of the leaders as they can. The second thing is to destroy their rockets and missiles. You know, they have a considerable amount, somewhere in the neighborhood of 120, 130,000. Estimates are that they likely have. So أتي ناي ليبانوس متقعت زلو سلسة جزء زلو يبلالو ناب ليبانوس كنت قبرت في تندل إسرائيل سلسة جزء زلو هذا كابو تي بأير جيران تم راحت ناي حزب الله كنت هرموت في تندل برت ويكاز هرموتون زقتلتون ويز قبرت متقعتات قدام يجلس كون كله كلا دما روكيتات ناتهم اللوي أبزبل وبوتات دما نتي عمنيت وتدرا عمنيت روكيتات ناتو نمدخام عبو نسفز وخنا دبداب كم زقبرت يزنقر have destroyed about 50% of that capability. So they're going to continue that effort as well. And then the third thing is the most challenging, the one that you mentioned. It's the ground invasion into southern Lebanon to force the Hezbollah forces back across the Litani River, which is about 18 to 20 miles from the Israeli-Lebanon border. Until they're able to do that, Hezbollah would still be able to fire rockets and missiles and mortars and artillery into northern Israel, and the people would not be able to move back. They've committed now a 4th division. They've got up to 5 divisions that they are willing to commit to this area. It's rugged terrain. The going is going to be tough to do this. This is infantry-type fighting that's taking place here. And in 2006, the Israelis had significant challenges with Hezbollah 18 years ago and left after 34 days. They know a lot about Hezbollah now, and they سنداي زبل زلو بحفشة تي زجبر بوتات كينات تي كالب رحوق كجبرو زغلو كله كجبرو هم زغلو إنجن أبتي أبعجار وين سراويت أبز تقولوا بوتاك تبيت خون كم زغنة درو بزبدوتات جات ممكن زلو إذا نجار again تي كنا تادجن نساتهم دو كبلولو زغلو وين كابو ندحريك كم لسو مدب كم زي بلومن بحفشة تي زخدوا زلو علامة زلهم كابو كم لسهم زي كوني زر زلو بس كبتي independent media خنتاي بحلالو نسمع أبزي. Brown people, Muslims in the Middle East. You know who does? The brown and yellow people around the world, the black people in Africa, because they're all used to the racism coming from the Great White Hope, you know, the Great White Bwana, you know, the white guy who colonized them and continues to believe that they serve as colonies. They're used to that, and so they work together because they've been oppressed by the same enemy. They work together just fine. They get along with each other just fine. They don't think of people as black, brown, yellow. I guess they do. There's racism everywhere, but they do work together much better than we do because it's based upon equality, consensus driven, as opposed to, you know, the Great White Hope out of Washington D.C. dictating solutions. Because even when we had a black president, we were still the Great White Hope. Yeah, we know that tomorrow Grant's going to be in Pentagon and he's going to talk with Americans. Do we know that if the Biden administration was successful in avoiding the conflict, the escalations between Iran and Israel? I mean, we'll find out. I don't know. I think, you know, Netanyahu's boxed himself into a corner and he's going to have to do something. I think the most recent statement is that he's going to strike primarily military industrial and military production sites, not understanding that when the Iranians said, you bomb us, we're taking out your infrastructure. Literally, it's a loaded gun up against the Israelis' head. Doesn't matter. If you bomb nuclear sites, if you bomb oil, that'll get you one kind of retaliation. It'll be more regional in nature. So بحفشة بقلة من قدي بتحدى تي حزب عالم completely نتي أمريكا قايدة نتي تعادو تجبروا زلوا قايدة ممليسو نتناي كلام قصلي كم زمل زلوا يدزارب أفريقيا عند خوينو تجز جبر زلوا أمريكا بوليسي مس إسرائيل تسجع كاز جبر زلوا قبل الفلسطينيين نخلاتهم ندحري تمليسهم تقدم زجاتهم ممكن برا جفعي كم زها خرو من مو مستي أب فلسطين زجبر زلوا قانزا associated كم زخون مسو كم زت عمري جبر مالهم هنياتو مبزحتو عالم بجاك أوروبا أمريكا اتقانزا كابس عدد مسا سمبرات سلزلوا نتي سمبرات يزها خرو خم زلون بو منصر دما أبتناي غازا قانزا وين إسرائيل تجبر زلا بتركم زقام من الباتم بوليتيكاي مرحتي نستفل عليه علامات مس إسرائيل تجعجع قبل خمس غلو جد اتهزبي أما بزحت جزء أنصارو مخانو جاك هذا مالتي قال أنت هيدا بدلو جيك الرغبية متم كلته ناي إسرائيل من السبب الخال مثل أمريكا الرغبيو توسان دما أنت يكون كم ناتي مردات زبل زلو إيران كتهرب محاسبة زلا مبزحتو ناي وتهدراو علامات يكون زغل
ስለዚ ሚሳይላት ናቶም ዘለዎ ድዩ ኣፅዋር ዘፍርይሉ ቦታታት ድዩ ገለመለ ጥቕምታት ይኽታርብ እቲ ናይ ኒውክለር ቦታት ተሃሪማ ወይ እውን ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ተሃሪማ ግን ኢራን ክሊር መጠንቀቕታ ሂባቶም ከም ዘላ ነቲ ካልእ እውን ህረምዎ ትብሎም የላ ነቲ ካልእ ክሃርሙ ተመፂኦም እውን ከከላኸሉ እዮም ነቲ ካልእ ብፍላይ ነቲ ናይ ነዳዲ ወይ እውን ነቲ ናይ ኒውክለር ክሃርሙ ፈቲኖም ግን እስራኤል ከነጥፋ ኢና ኢሎም እዮም ፈኪሮም ዘሎ ንእስራኤል ጠቕላላ ከነጥፋ ኢና እዮም ኢሎም ዘሎ ምክንያቱ ዘለና ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክንትኩሶ ኢና ኢሎም ኣሎ ስለዚ ንኢራን ድሕርካ ከተጥፋ ትኽእል ዳ ይትኽእልን ካልእ ኣርሲ ኢራን ግን ከተጥፋእካ ከም ትኽእል ድሮ ሪኦም ኣለዉ እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ሲ ንገሊኡ ክከላኸልዎ ክእሉ ግን ክንደይ ካብኡ ኣብ ዕላማታት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዝተተኮሰ ምናልባት ለሰይ ብዙሕ ካብኡ ኢንተርሰፕት ገይሮም መበሉ ብዛዕባ ብዙሕ ዲቤት ክግበር ከም ዝኽእል እምበር ከኣቱ ኣብ ዕላሙ ክሃርም ቪድዮ ዝረኣናዮ ስለ ዘለና ወላ ቤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ነይረ እዚ እጅ ካሊእ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ዝግበር ብብዝሒ እንተሰዲዶም ከኣትዩ ኣብቲ ዝተገበረ ኩሉ ኣብ ወታደራዊ ዕላማ እዮም ገይሮሞ ነይሮም ኢራን ኣብ ሲቪላዊ ወይ ከዓ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ናይ ፀዓት ቦታ ድዩ ናይ ኣይዶኖ ኣብ ፅርግያታት ድዩ ኣብ ካልእ ሰብ ዝነብሮ ድዩ ናይ ማይ ሳሊኔሽን ማይ ዘፃርዩሉ ድዩ ኣብ ካልእ ሰብ ዝጥቀመሉ ነገራት ተገይሮሞም እቲ ኮንታሚኔሽን ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል እቲ ሓደጋ ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል እስራኤል ካብ ንእሽተይ ሃገር እዩ ክፈልጡ ዘለኩም ክንዲ ኢራን ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር ኣይኮነን እስራኤል ንእሽተይ መሬት እዩ እቲ ቦምቦታት ኣብቲ ቦታታት ተሃሊሙ ንብዙሕ ሰብ ክሃስብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ከይኮነ ከሎ እዚ ክኸውን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተፀቢና ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ኢና ዘለና ቀዲምካ ክትግምቶ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣይኮነን existential. But if you just attack Iran already said you can't attack us. It's not like we're going to give you permission to attack us. If you attack us, we're taking out your infrastructure. We'll take out your power plants, water desalination, distribution, energy production. We'll take it out. Now, whether Iran does it or not, I don't know. But they fired 200 missiles into Israel the other day, showed they can do it. They're not afraid of it. They'll do it again. This time, I think they'll come in with more missiles, better missiles. And I mean, this time they fired a whole bunch. Iranians are smarter than the average dog. And I don't mean that. That was just an American saying. I'm not calling anybody dogs. They're smarter than the average person. They fired a whole bunch of older liquid missiles. I'd like to wish I could talk to the Israelis about what their intercept points are for their various systems, because you know what happens with a liquid system is that it fires, and then at some point in time it runs out of fuel, or you can do a cutoff, and so it stops the propulsion. And then the Iranian missiles, they separate the warhead. So now you're the Israelis and you got your radar and you're tracking this singularity in, and then it separates. Now you have two targets, and that complicates things, because now are you going to target the big one? Are you going to target the little one? How do you reorient to the little one? A lot of problems, especially when you have 200 coming at the time and you get the separation. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስካትሪተር ናይ ዌፐን ሓላፊ ክኢላይ ነይሩ ዌፐን ኢንስፔክተር እዩ ነይሩ ናይ ኣፅዋራት ተቆፃፃሪ ስለ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ብዙሕ መረዳእታ ዘለዎ እዩ እቲ ኢራን ትትኩሶ ዘላ ሓደ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ሚሳይላት ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ነቲ ሓድሽን ሞር ፓወርፉልን ኣይኮነን ትጥቀም ዘላ ንሱ ኩናት ምስ ጀመረ እያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምክንያቱ እዚ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ እስራኤል ተዳልያ ክትከላኸሎ ስለ ትኽእል ዝበለፀ ዌፐን ናቶም ኣይጥቀሙን እዮም ኢሉ ሓደ ካልኣይ እቲ ፀገም ነቲ ኢንተርሰፕሽን ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዝፈጥረሉ ዘሎ ከዓ ኢሉ እቲ ተተኪሱ ዝኸይድ ሚሳይል ከይዱ ኣብቲ ዕላሙ ክቐርብ ከሎ ኣብ ክልተ ይምቀል ክልተ ወርሄት ስለ ዘለዎ ስለዚ ሓደ ኮይኑ ሚሳይል ኮይኑ ይመፅእ እቲ ኢንተርሰፕት ዝገብር ናይ እስራኤል ድማ ርይዎ ንዑ ሒዙ ተኸታተሉ ከሎ ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ኮነ ክልተ ይቕየር ስለዚ ከም ብሓድሽ ንክልቲኦም ዲኻ ትሃርም ዓይናይ ተዓቢ ካልኩሌት ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ ውሕድ ግዜ እዩ ዘለካ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ሚሳይላት እውን ኣሽክዑ ዝሓልፍ ዘሎ እዚ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ዝምቀል ተኮይኑ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንክከላኸሎ እውን መሊሱ ክብደት እዩ ዝፍትን ኣይከኣልኒ ይብልኒ ግን ንሱ ንባዕሉ ከቢድና ኮነ ይመፅእ ማለት እዩ በረይን ወይ ንእስራኤል ጥራይ ክሓልፍ ዝኽእል እንተሎ እተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዓበ ሓደጋ ኣለወን ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ የለን እዚ ናይ እስራኤል ሓይሊ ፔኔትሬት ክገብር ዝኽእል ኣፅዋር ተለዋ ኮይኑ ኢራን ኦልሬዲ ዓበ ሓይሊ ከም ዝኾነ ፈሊጣ ኣላ ንሳት ራይ ዘይኮነስ ዓለም ምሉ ፈሊጡ ኣሎ ኩለንተን ሃገራት ዓረብ ፈሊጠን ኣለዋ ንእስራኤል ክደፍር ዝኽእል ኣፅዋር ዘለካ ተኮይኑ ቴክኖሎጂካሊ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ዘገርም ዘሎ ንእስራኤላውያን እውን ዳግመ ግምታት ነቲ ናቶም ሓሳባት ስጉምቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ዘግብሮም ዘሎ እዝን ወዲ እዝን እዩ And then the warheads that separate,
they maneuver, they accelerate, they deploy decoys. These are all the older missiles that the Iranians fired, and most of them hit their targets, which means that they, I think, have designed their warhead separation moment to be at the prime intercept moment, meaning that they are deliberately, just through the mere operation of the system, confusing and nullifying the Israeli missile defense system. But the important thing is they did that with their older systems. I think they fired a handful of their new weapons to hit some critical targets. But the next time around, not only will they be firing these systems, but they'll be firing even more of their advanced systems. And they've already shown that Israel and the United States can't defend against us. Initially, they said that they shot down 90%. So انتم زبل زلو بحفشة أتي نيران capability نبرتعي خي كم زلون عبتنا كلام سيستم كم زتني رو عبز حجنا مع بلز خي زلو سيستم لك عبتين ترسبت زغون له نتبي كم غاغل كم زخيل ويون anyway تكنولوجينا مع بلز لزخيت قالك عبت حدش موديلاتنا تومون تتكيمهم يوم حجي نسد ما critical infrastructure لا مو هاري مزبهالون نفرتاكات سلام قالز بهالون سوق خون كم زخيل زقال زلو so بتقوين بتي حجي let's shift Marsha Hankerina Haji, we have these high coconut. Now to the war in Ukraine. Last week, Ukrainian missiles struck Donetsk. The attack killed a few soldiers. But here's the catch. They weren't Russians. In fact, new reports suggest that they were North Korean soldiers. What were they doing in Ukraine? How did they end up in Donetsk? Well, it seems like it's the extension of a military pact that Moscow and Pyongyang signed in the month of June this year. They pledged to extend military ties. North Korean weapons are already being used in Ukraine by the Russians. And now it seems that Pyongyang soldiers have also joined Russia's war. So انتهي بالزلو هيجي غاب راشا أبزح على فوان أطوارات مسائلات ناي سمين كوريا راشا تتكم كم زلا ينقر نيرو أبزوان زدما even سراويت ناي سمين كوريا ناب راشا أتيو مس نراشا يحجز خمزلو يمزن أقول زلو سلازي راشا سمين كوريا إيران زلوهم زلنا من البات يوكرين وين إسرائيل أزيوم بزحات بارتنرز كم زلوهم يمزن أقولوا زحات دقفت اللوهم كاتهم قم وحداتن ناي بحكي قريصهم كحجزوا زخلو أما حزوتن يمزلو بديهم لهم زيد في الليو هذه ريوت معرب عالم ساكن ديك أقول رجع مير الله. But will it change anything? Our next report tells you. It was Vladimir Putin's birthday yesterday. The Russian leader turned 72. And of course, messages poured in from across the globe. One such special message came from Kim Jong-un, the North Korean dictator. He called Putin his closest comrade, adding that relations between Moscow and Pyongyang would be raised to a new level. So, among يوم كلت هجرات زلو زندنا بقولت في معبل كم زلون سمين كوريا دما ببزح تخسب كم زلا of course راشا ومزح تخسب لكن سمين كوريا زيادة عبي حاجة رقيبة كم زلا يزنقر زلو إذا حدشنا أتوزلنا مدرخ بخمزي دما زيادة بزحات هجرات تسفاز هب زلو نبلدلنا سمين كوريا راشا قدام سمين كوريا تصدقين بران ويونت أجمعين بران جن نا أمريكا كما أزوزو ويونتنا أمريكا أنصار أمريكا دوم بال واقعات سلزخفل زنبره أنصار أمريكا تطوقت ولا يدخلني خبر سمين كوريا كومونيست يوم مساتهم بزع ركب زلوهم يوم سنا راشا بزع تاريخ زلوهم يوم نير جن نتشاينا يكون أمريكا نتشاينا يكون راشا أمريكا تقع صورهم سلزنبره أنصار أمريكا ولا أقوى بحيل زي تحمقهم تقونت جن بس الواجن كابناتا دليت وصاي كم زي كودو تقبروا ميرا لو مكم زبالة بعالكم تفلتوا مزدلنا يتنسر هنا يقولون زلوا. That's why سمين كوريا تا مسألة حجر extreme حجز كبر عشان تركب زلا زغا extreme كل كلهم الكريتيكال زبليانها وبزعتو تهجر نفسك تقل كم زلوات فلت حجريا ننوي حوان كتموت يا دو قالوا دبلوات دبري حيا الهجري كتفلت سلكم كل زمير عوامي دي زبلنا حسوتي. North Korea is a very powerful country نيكول روات أربعة لكم عبد زغالي now بس بوتين تايديل غير مالو بوتين نسمين كوريا وين إيران سلز حلي كون زحق زوم زلو بينو نزخل مع عالمنا نحاور كوك على شيء كلني سلازم نفس وقف حيلي سمين كوريا دي إيران دي تجبروا له دايفرت جبروا له نحن حيلنا أمريكا كم زمك على جبروا له كاو نعبنا زوجيناتنا إسرائيل إيران كاب استفادنا وداينا راشا ترسع له وداينا يوكرين ترسع له زق عاد بوتين زبالة عدلي زبو he knows how to play نسمين كوريا حيلا خلو الباسيفيك
جابان دي دبوب كوريا دي قلبل أمريكا دي أبو بمليزا كم تلخي زقبر زلو لتشاينا ون حجزي سمين كوريا كحيل كله نعتو كل أنت هاجرت أو زلو نبات راكب تمتع تشاينا دما تباد كم حماق هاجر سلة غزر حيلك قبر كله نتوم جابان بينو خو عصر له خلي جابان دبوب كوريا بينو تي سمين كوريا ونكو عصر مخلي بتس قبرو provocations ويجلو زبلوه سلازي ات calculations نعطهم very very intelligent اتي بفلاي فلاديمير بوتين زقبر زلو الزغبل كله يجي ني إيران كمون ني سمين كوريا مودرن أسوار كعتقهم كم زغلي زنجار ويون تكنولوجي نعمل سمين كوريا نيكولار على وقت مور مودرن كم زغون كبري غلي وهاي معناته نبوتين تحسب كامل كان سقعت فترة اللي زغل أمريكا وأوروبا سمين كوريا سقعت فترة اللي يزبل حسب يبلو كم يوم زبلو خازو ميديا بزلو سمين كوريا نيشاينا سقعت فترة اللي غلي واي تاسلو زقبرو مش شاينا حدا معلتا ما يسيفلت معلتاوي كتقدتو عند اللخا خلخاسي انت قبرينا في شاينا نبراشان زتم زقن منتايو نتي بروباغندا خطقمم ويون زتنصل هاجر غيرو قطرو كقطر كم زلو سب زعبو قمت باي ذا واي شاينا توريزم كي تخيدو كوزغل كل يوم شاينا حماق يزلو قالوا نابلو سب شاينا خيدو توريزم نتمع بالنا شاينا نخيري زغل كل كامبين كويس زلو امريكان شاينا مخاص سيف يكونن يتبع سلامتاي هزبا نشاينا تخيدو معبالنا شاينا سلازري اب امريكان اب بوليتيكا كايدنا امريكان زلو سل كاله سلازقون that's why زي يوتيوب امريكاويان شاينا زخدو فيديوهات ملي زلو شوك سلازقون منابرا نايت هزبي تكنولوجيا وزلو تمعبال زلو سلازي سمين كوريا ون هجين توريزم كتخفيتو له يلمالو اتم اوزاتو كل جي بوزيتيف يمزارب اوف كورس فريهم كتلون تخلي حاجه كاب منتا يستبقى بوزيتيف صحف مسيلكم بز ميديا نسمعتي اب سمين كورياتي ولا حنت زلو خيني سمعكاني مسكات كاغن كالي تصنحك اتنا كا اكسبكتيشن مريت اوريدو مسلو تصنحو كيت كام سراغا يو جيت شوكد سيت صعقم زفتر زلو سب نقدفو بوتين دما اب زوانزي كاب سمين كوريا منو دغفر كبالو سمين كوريا دما زدليا تكنولوجي ناي صوار يكون سيفيلاو تكنولوجي كمون لعلو كله ناي حرشا يكون معدن زي دقعتات قلبله راشا هبتام سلو زغانت بخمزي سمين كوريا دما سوس لو زدليوم بزح ابو حاجه سكبهم زغل خلديو كالد نغراتون ببزح سلا زفري راشا سمين كوريا دما اصوار ببزح تفري مخنيات سقا سلا زلو خلق زي سلا اصوار كاس لدي تتقملوا وق سلا زي لا نبوتين شيطاتو لدي هيبا نسا حدش كسرح قليل راحتاتو سلا تنقدي كسع كندي ونا صفكم زلو لك ايران كم يتقبر صنيا نسا بوق سلا زي نبرت نتاصوار عانا قنتي اغميطاتو زنبرت شيطا نعوق التفا بتتكالو من قدنا تكت خيط كم زلات ስለዚህ ኣታውስ ስለ ዝረኽቡን ነቲ ቁጠባናቶም ድማ ፅቡቕ ኣንፈት ይገብረሉ እዚ ሽርክነት እዚ ድማ ነቲ ኩናት ባይደወይ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብሕፅር ዝበለ ራሻ ብዙሕ ትደፍእ ከም ዘላን ኣገደሲ ከተማታት ትቆፃፀር ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ባት ወራ ምናልባት እዚኣታ ናይ መወዳእታ ከማን ኣብዚ ኣርእስቲ ክዛረበላ ዘሊ ብዙሕ ቪድዮታት ነይረኒ ግን I don't have time ኣነ ኩሉ ሼር ክገብሮ እንታይ ዝብሉ ዘለው The deepening ties mean they would fight each other's wars. A new report suggests so. According to South Korea, North Korean soldiers are fighting alongside Russian troops in Ukraine. The revelation came from Seoul's defense minister. On October 3rd, Ukraine struck Donetsk. Seoul says the missile strike may have killed 6 North Korean officers. Ukrainian media has also reported the same. So the partnership is going to new levels, and that's been the case for a while now. In June, Putin landed in Pyongyang. It was his first visit to the country in 24 years, and he got the fanciest red carpet welcome. Israel faces a difficult choice after coming under a 200 missile ban. Sorry. Last year, Kim traveled to a city in the Russian Far East, North Korea. The Moscow سنتاينا نرد لنا ابزي باي ذا واي ብዙ ሓበሬታታት ዝወፁ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዕምቆትና ወስኺ ይኸይድ ከም ዘለዎን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝብል ሓበሬታታት ወፅእ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀደም ናይ ጀርመን ኮይና ክትመቀል ምዃና ዩክሬን ጀርመን ምብራቕ ጀርመንን ምዕራብ ጀርመንን ተባሂሉ እቲ ምዕራብ ጀርመን ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝነበረ ክኾን ከሎ ምብራቕ ጀርመን ድማ ናብ ራሻ ዩክሬን እውን ከምኡ ዓይነት ሞዴል ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ኔቶ ኣብቲ ሃገርቲ ቦታ ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኸምኡ ዓይነት ቭላድሚር ፑቲን ኣበይ ናይ ነጥቢ ጠጠው ክብል ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እውን እንታይ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል we don't know ብሓፈሻ ግን ዩክሬን ከም ሓንቲ ሃገር ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ክትቅፅል እያ ዝብል ዋላ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ሚድያ ናቱ ከውፅኦ ጀሚሩ ኣሎ ዝተፈላለየ ኣብ ኣርቲክልስ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ዩክሬን
already نتمرحنات نتزلو كنتات كقبلو خمزلو يقددو خمزلو زو معرباين على مالتيو نتي مبرقاو كفال كيدو زلو كمالسو كم زي كل نعوكم لسخ نعوك فالس يركاون كم علامات كتحس كم زي بلو نانقر ويخدلو لازم تي negotiation استجميرو تودي له دحر جت راشا وسيداتو زلو سيداتي بحجز قبر زلو كينات كنا خندي كقتل غل كندي بوتات كتحس تغلي تحطو so of course تزغب لكم كل وقت كينات أبو برسوني زخي زلو جن ورفة ترشن سلا زخونة أبتك أدنى جنبار ترايو حالفهم جن بمسائلات زقبر زلو كابتن بالترام كم زلو يزنقر يوكرين بمسائلات كرام مراقب هاري ممدي من نداري بوت هاري ممدي بتبل حوري تايوت راشا دما أبستفل على علامات أبتك كتماتات التي infrastructure نا يوكرين تحرم مزلا قالت حوري تادي ما يوت كم زنا إسرائيل جن أمنا سوكف بومب أما إيت سبات ميتو ما يكونوا نو وحدا سبات ما وانت تقتيلو مالت مبزحتك زيون بجكاتا وتدرا عقم زلو أبت سيفيل تنكاغ زلو كيناتيو أتليس بوغن راشا مسزتو كسوو بزح سبك قتل مخالو نيرو جن أي قبرونيا راشا قانونو تساقم يبلو من إسرائيل جن شلل كبواها تساقم يبلو من سازيز النجلنا يا مدرغون بخل ملكو ترديكا كتنبو زقبانا هانتي بزيا نالبات كبكم زلي بس كأبزيا هانتي جميل الكونيران سمعي what's going on أبزي Institute for Near East Policy. It's good to have you with us. I want to ask you, what kind of Israeli retaliation against Iran do you expect and when? Thank you, Brent, for having me. Well, it all depends on how Israel will design its operation. It's a very, obviously very complex. And this targeting of these aim points, the objectives that Israel has, it depends on political and military considerations. And I think it has taken quite a while and will probably take a little more until Israel makes sure that that these targeting is consistent with their military strategy, with their consideration of legality, ethics, and operational feasibility. And of course, بزحت انت عندي دوهابو اسرائيل انت عينت قبل ما تدخل زبل حتى حدا كابتي نقول دزارب زلو نطبيو معناته اسرائيل كتوزو تدخل سقمتي كميك خون كم زغل بخلو كالكوليشن يزقبروا له زلو حقاونتو مورالونتو ابو قد مورال بحال الله يدا امبر بحفشا many questions بزح سب دما بعينو كفيتو زريو زلو ستراي غنا يكونن ولا يو ان ابي كونسيرن هم زلو يغليزو نيرو. And we are taking news live to the United Nations now, where the Secretary General Antonio Guterres is speaking about the conflicts in Gaza and Lebanon. Let's listen in. Humanitarian crisis, political crisis, diplomatic crisis, and a moral crisis. Over the last year, following the horrific terror attacks perpetrated by Hamas on 7 October, Gaza has become ground zero to a level of human suffering that is hard to fathom. More than 41,000 people have been reportedly killed, mostly women and children. Thousands more are missing and believed to be trapped under the rubble. Virtually the entire population has been displaced and no part of Gaza has been spared. Journalists have been killed at a level unseen in any conflict in modern times. Yeah, ترير قامقايو إسرائيل تقبرته الزيو نزيد ما كم حدا حيال هجر يقطروا زلو UN بتريري دي زارب زلو كينا زرباجن ولا حنت قبراي كلني كل تي محاوراته استحزة سلو زخونة بحفشاجن at least أنطونيو غوتيريز ترير زخونة مجلسي بتدقاقا ماسمي أب فلسطين أب غزة زترعية إفعي of course كجمر كله تي باربراوي سرح حماس أبتي مجمرة مع تسقبرو زخونة تكبار مخانون قبل على سيفيل إسرائيلويين استقبره كخونان زقبو مخانون قليسو برقص ما قبل على سيفيل حزب زقبر كل جا كخونان يزقبو كينات كقبر تدلقا مستوى تهدر عتي خزلو نسونا عندنا جن أنت تغيروا جن مستوى تهدر يكون زلو هذا بسلامة من قد سخي زلو كتربية بالكا هو دحري حماس قبر الشبراء يتبلو خين قبر الشبراء هم قبر غلي قبر الشبراء بس قبروا جن السيفيل على 4 حدا نشح سبت قتيل خمزلو تقطر ثلاثهم دعم دناغاري سيلنا قازان تريقمو كندي سبت قتيلهم كاو خطفلت كبيديو فلاسملو اسكرين كوينو كتعرف كله ابو سبت تنيرو كندي سبا وقت صقيت قل غل سب زي نبرو ويون حبريتا زي نبرو كندي سبا وقت تعرف كم زغل رغزنيا خوين كتزارب تخلي ارغا كومبليت تا كتما ولا حنتج عفون كي قدفو كم زل مسواي نغرالو زخل لخو قبر خلو دما دقف دبلوماسي امريكا نا اوروبان سلازنا بروميو مبر بعالم درجه
كم كالوت هجرات تزغونير أجرا لك إسرائيل كم ناي راشا أجران تزقبروا إسرائيل قدام توعوا عالم طفت نيرة توعوا عالم طفت نيرة ما نهاية إسرائيل محنت معلتهم كنت قصة زي تخليها كم ناي راشا أجران توريد كلا جن إسرائيل كجزء الانترناشنال سيستم سلزي اللي آتي عالم لخاوي حجز بالوا كله بعلم كفر السوا سلسرايو سجبري لان بتخوين بتي أملاح سلام يورد لهم ترينا خن بالغل ناي بحق ناي مورال فيشنا ناي عالمنا زترايلون زتمسكروا لهم كنتاتين هنرزلنا الزكاب كونه نفسه كفسب نتكونتات كعزبهم كم هارلون خلالو ناي وتر متحساسبنا تيجن بي باورفول كم هاجر كم جلسب حيال كتكون فتن حيال تزيكون كابز عالم نخت نبر عزي كفيديو إن ندخومات سخون مدرخ دماء يبلان عالم نزيات رايك نقرأ كاز دلي نايلو مع استياب زغنو الدينا لايك مكبار سبورت مكبار عبالات نزي channel مخان نزي channel مدقاف ناي كل الناس راح ينابلكو مزيا معتصويت لبواخ كتفكو ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكاتو خوينو الزبال اختزي سمعيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست كبرو نكا عبي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكامل زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وصر خلته نافريقيا خطكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس لنا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنطغبان نخل وصر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقو حزنا خيرنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تطاوموا لي بلاكم. Thank you very much.